si nili Karbi Anglong life of fun ningkang sama kardom pajirlo kardom Karbi Hemtun non Shillong along kibangji September 12 arni impupon po lapen naso kangpu long itum kachupapon kachinghon Dr. Himonto Biswa Sharma si chief guest wang po lapen naing pupo laso ahud nang chitong dunia ko special guest of honor ke comrade ke sangma honorable chief minister of Meghalaya lapen guest of honor Mr. S. Dhar po union minister lapen all invited guests ke la Karbi Anglong IMP MLA deputy speaker penchenglo dulu lapen nitum CEM Dr. Tuliram Ronghang fan akirupi vekne alang pena joini sipini silong Karbi Hemtun mande Karbi Bhawan itum kipatang pon to take long kiklem pon to take long apot alang fan ansuse alang ni sona leader dynamic leader arnam le ahirjumi peduna napen nili ex Shillong Karbi student association along dobomo hutsi ni Shillong general secretary klembomo hutsi halasud longle Karbi Anglong autonomous council pen rilo halasud kaching ho nitum CM Jotson be dan CM Johnson be fanda kiro pinanzi alang li sila so long le putak ke atangka ador sami pilo council pensinam do lapen alang tala so initiative Karbi also maratung hudak loge Charlie kisung kidu ke boy Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong also maratum ke por hilong kidu kisung kamatha pen join ni si alang CM kidu husel so long le namlo lapen la so long le ke binong ke ahem phu ke Bizon de Savian po lake ex DGP of Meghalaya Deputy General Police IPS meaning jong si mistake tite Bizon de Savian ke 1984 Assam Meghalaya cadre lasu batch 1984 something like that alang lasut Painman School a thingno masi laso along lido lapen lasut Painman School a hostel dak teachers atau fana hostel so hostel lasut tum Painman School tum list hisab se bhara kn amar aphi longle Karbi Anglong asor nam pu hut pendet ke nitum long thom do lasut ke lang do nilike se general secretary lo posi dak pen nang toisi dak secretary thiek do lang lasut thiek secretary ki du hut si wanglo la pen haladak along le long ni long thom ni tum lang isike nong thomai long lang long dim ke lai tum kra ta lang la pen European world along non ke la ke heart of the cities Shillong bong la son thod along le kilong itum long ke ituge che hok pik nai ji along le ke kimina ya dim lo la ke non angbong along nang ke lady hydri park adung hetlo crinoline swimming pool do adung hetlo lapuke ke Painman School opposite ke la nitum non European world la Karbi Hemtun edulo nasi Dr. Tuliram Ronghang initiative ke en hudun si alangli aprang terms ke do uno hut si alangli CEM man cheng pen alangli kamatha pen jok student atu fan hada kiduk kisung ke porhi akimatha kisung pen jok foundation stone idam lo holasud khorsing ti HD minister du hut ne holasud ke VDC chairman la ne li elected kalila non kangpu hut bangke ne li elected lo education EM hisab se CM Dr. CEM Ronghang alangli ne fan asor punang PC non abangke nining karong teglu nilong holasud ke se president ke nilong klemra pedot ke kleng sarpo teron professor Rangsina College dong kam
halang lige president lo non prolat kro tadu ECF la ke finance secretary lo la suni tum Shillong ke ase ke pangtang hut ke ase Shillong du la pen 1999 aning kan ke la sut SDC CPML split lo la sut jot muzarihan se sidulang myong la sut CEM mujarihan se la sut silver jubilee ke ase tamen itong Assam Christi Kendro long Assam bahwan adung dhan kiti long bilang la sut tami el hek po minister art and culture hula so Meghalaya ban lang tami guest of honor nang dun na pen non da lang minister lang nong health bon health ni culture ni non da Meghalaya long non da BJP along hula sut pensi like hula sut pensi la si non la vision de sabian ke inod IPS officer apike alang li secretary koni retired and law ha Delhi long si home ministry long pensi political secretary hoda home ministry long pensi alang retired and si apike Hemtun pan CM Dr. Shillong Ronghang initiative join non Karbi yang student atum fan hong ke porhidam afan Kolkata long son tami Hempen long li pen namet lo adak tami tum theklong lo dolo la pen Bangalore tami long li namet lo Delhi la tami non by January 2024 ke impupo pusi CM sar itum fan than pon lo si CM sar ason non Dr. Shillong Ronghang leadership long penajok itum afan non kamatha owi kimiatum chichini dun technology komatsi non kapaching thur pona kam pon bom luma si leaders alhamdulillah da si leaders padang de itum Dr. Shillong Ronghang ason son akemang alam pena kam kapachun pon helu na penon son itum ex student atum ke aningarong pik ji budam lu tang te athe non Shillong long son along le hem ki kim dam la pen la so Karbi Hemtun inauguration chot kali non bangke 100 bedded student hostel kam commercial building tame foundation stone ipo la swarn adim long ma la swarni ma inke aprang tame ni kidu hut pensi hula sun memorandum ka ta nangi thon abang lu hala sut nitum 100 bedded student hostel nangji Karbi Sumar Lochar Lifan Shillong no lapen koni Karbi Bhawan nangji hala sut tame nili tame hala sut pensi phone memorandum nangi thon dak aprang CM itum Jotson be kidu tame pilong lo ngaso det pena pitame nilige advisor son si kese long dudun tulo lapusi bangbom si nona bangke nili ta council long arpudo hutse ako nonge kangpu dun kidun tulong po lapen nili matame on behalf of Karbi Autonomous Council kadogo fansami ex students tung fansami chupapon lo lapen halasu longle kinam huna chipaduk dun antimaya Samson Ingti founder of Karbi haso anjirpi alang tum nang cherab dun tu nong sarpi pik po sarpi upo latum nang cherab dun tu holasut longle nang kiri pidun haso lapen non Michael Timung ke secretary lo joint secretary lo holasut por lo Charlie tangdet pen api alangli Shillong do bom hut sime na hailong le giri hulong na pen alangli ai initiative do da role do Horen Singh be alang hodak BSc hodak pen tangdet pen api KSA alang advisor lang myo nili secretary nili fan halasut nili secretary mandat hutam ni alang advisor lang tangdet BSc tangdet pen sami hodak do bom sami dak itum Chinki Chithan long pen high hostel aham camp kiri husami do asi sininga rong pigalam lo nona bangke non itu ma MP mata Shillong a product lo na pen ex student tu mambong pen non councilor long kam klembom joint secretary Michael Timung talo deputy secretary Nirupama Timung Pia matalo difu golf college long non la pen dak KLDB long a chairman ambata ong no Nobin Terang lo
lapen difu government college aprang principal sami tadu terang pitum talo sob ni hupen nang selo non than bom tum nituma senior lang latum ke koni do senior pigan lang bernardong paratum hajung pohi hudal tung MA tang lo son he lari im taropi lahai tum ke tak pen sai lo jiwoning ti geography department long non difu government college lahai tum ke hadak ni hupen ang selo asi hola sut ke northeast education a hap ke hudak lo ke pori ke posi penangan student no hendak se pori dam pen penangan la sinona bang ningarong lo la karbi hemtun kangpu dam abangke la si nili akiro ke majok fanan ne pi pete arna ma fana kiro pilo la pen doktor tuliram Ronghang fana kiro pilo alang li kamatha pen jok si pini nong bangke hemtun karbi hemtun in pudam longpo dari krehinier ni September So G plus 4 it is 15 rooms do dormitory ta do kam la G plus 4 la mate chini do no Meghalaya long ni tum ke porhi hudak penangar ji ding lo hudak pensi dul tema jai ka thar da kalang lo APSLCL leader hola tum si bang senior lo hola su klem lo a hok lo nili po a figure la po putung lo Nagaland house do Tripura house do lapen Mizoram house do sa Mizo hostel bu theklong le Mizo student hostel bu theklong le lapen Nagaland student hostel theklong le Nagaland house ke do de la bangke tum theklong no sedame non bangke CM sir bangke ni hala sutana mupen na puloke Karbi student hostel ke hang memorandum ki pi ke duta hala suta do non bangi ningarong nangji alam bens akam si ke klema muni Dr. Tiluram Ronghang ke non aku 100 bedded student hostel foundation stone edampo dari krenia ni lagi chunwek po alam bangke la hello pene ke claim ke dam ke me long ta akiru pi dun thek nangji pine ani pine la son hemtun do dam lo potan de mo non kim tang et na phike APHLC kali congress kali BJP kali hoda ke majo komunita do dam long po hoda ke hola da ke hemtun along ke makala kachali fan parents atum da student atum school mission school do da St. Peter's School Penchenglong, St. Edmund School Penchenglong, St. Anthony's Penchenglong, St. John Penchenglong, St. John Whitehall Penchenglong. School mi pik St. Margaret School do, Loreto School do, Pinebound School do. Jong si school afan papor hayi, jong si pete hostel do ipan de pai po tung chelang dami ki do dami afan da dami hudak do dam lompo. Akiru si pidun tek nai la sona hem kim tan pen hala dak non ke patang tek pon ki kim pon tek pen non kangpu pon tek akiru si pi tek nai itum akihai Dr. Tiluram Ronghang fa nili ex student mana sab sin dike non EM sab puli niki pini ki ex EM sab sin nili pulu nili akiru pi vek long nangji lang ni fan la son ke patang pon tek pen kangpu pon nam puni it dreams it comes true kaita imang human mani mathau ne amali ga bangke hula su 250 square feet hala so along le per square feet ni tumge negotiate dun long vek lang pain wood hotel along non la kese president hula su la klengsar puteron aning dolang mene hala prolat krotum dolang mene la pen kache terang pinon PhD long accountant lai tu maning dolang mene ni tum ke negotiate dun lang hema malik tum long pen je 250 per square feet ke ong lu hala sutami pakong tha ni tum student hoi pan same arang sikitik adim long ta hoda check secretary tum wang pen se ada ni tum negotiate lang hola suta apike paperwork and documents an pan ke nili kese as a whole a role pen ni hoda che claim dun long lo ni fancy na contact po joising crew
ke Karbi Bhawan Guwahati alang chichilang halasut alang si wang po nang parshubam diti akam la pen harsing teron secretary hood penang process lo la pen penang ani ta cheradun lo halasut la pena phike no na phian bangke OSD lo kone Karbi Bhawan Guwahati la pen Shillong aphan ke la Sonjoy Hanse fansi kipi ma hola su secretary deputy secretary kipi hood alang fansi deputy lo masih alang si apike la so along le paperwork san akam stamp documents pen dukan akam sami alang si patang lo nona pia na kam ke sami hala su tami amali ga bangke nilifana contact bom nili contact number na ni pen po theklong po nang tum claim hem kim ki te long le nang jor thu denun Karbi Anglong hos councilor so nang jor thu denun triple ador ben sinang pithu po double gali triple ador ben sinang pithu po pon na ni pan nang pula claim ong lo it is 20 years now more than that non la so hem kangpu dang dimalima ining dulang lasi muban pulo ke 1974 KSA Shillong am hang pa thek pen I think it is in 1999 25 years celebrable jubilee KSA jubilee ne general secretary husu dak kibi Shillong long dang kiti now 2023 hisamon it's going to be a golden jubilee di kalima kala matru mo pen chithan te hala Karbi pen chumang atum class amat chitini lab lo la kese tumta Karbi tumta ke pohidam ke che toidunta toitun komri lo non phi bang ke pad kali de 400-500 students e hula dak Shillong long ka pohidu hula su nonge maybe around 150 students tum sit do chota hai po tame non bangke paju pensi aku Shillong ke dam ye fan munite tum dam tu po ke pohi fan dam po non son Bhawan dulu po le Karbi Hemtun dulu po ni judam me tum dam po magalima Shillong along song lagi bang pu Switzerland sipu northeast di magalima nason dak saksi Shillong ke Scotland of the East putapu lason si munitum ki year trap do magalima si Shillong son son avidar hola sut ke nitung do king sap non ko son ni tam dia jiding ulo pinang la si it's ni non 12 ni don't know it will be memorable for me and ke holo ni ke bang fan chinis to ni ke ni ngarong pikan ne hala sut ke claim dun ke chirab dun long contribution non la phigela so Karbi Bhawan long amasi nitum freshers ki bibi luke freshers ki bibi dang nitum CEM Karbi Anglong CEM fan hang po korsing ti fan hola sudo lo nang dun ni mol sing ti afan sinang toy dun tu po mol sing ti han nitum welcome long ulang eta Shillong lo ining dolang lahaya tumu lahaya lam phike Karbi Anglong daga Hemtun po pe hola sa Karbi Bhawan Karbi Anglong house presini tum pulo hala dasti itum freshers bibi get together bibi program do ansami itum dudu general meeting dak si padupo mason si nitum la so aprangi nitum nalo Assam Christi Kendra along si nane youth hostel along si nane hotel nane along si NC freshers bib dun Don Bosco Square along so nane so si room endun si isi conference hall ason endun si hala vaccine itum freshers patiti bibi phike nitum mithang long lido koklo pendel kimlo dagma si ge jibilong lo titil phike ning rong piglam lo phike isinon Dr. CEM Ronghang alang li kamatha ke me penajok angton ex IMP ex CEM ex MLA MEC tum ana fansa me hang pon so invitation lalu kiru pilu